Kadino ti ayan ni Cheska? Apay adi pay lagawin. At dapay lararamidan na iji pagadalan, nanang. Anya pay laang ter aramidan na ijay. Agikatkit din. Ti plano na kat ilupas na itaatawon ti panagadal na. Tapno sana sayang. Manwa bulan laangan kat malpasan ti may nga school year. 2 bulan pa'y matlaan di sikog na, nanang. Mabalin pa'y. Anya mabalin pay nga ibagbagambat libe. Pamilya tayo ti imbaba inday di akapsat mo. Awagan man kit de. Ibagam tagawi doon. Sayang ti kwarta iti kastangar aramiden na. Napatpatag ka di ka na kayo ti dayaw ti pamilya tayo. Ngam ti mismo nga anak yo. Nailawan ni Cheska. Ngam di yo kumamatlaksida na kasta, nanang. Di mo kanunungan ti aramid ti kapsat mo. Tamangan no pati sika kat iraman ko aguraan, libe. Sinayang mo ti ado a sakripisyo may kinimanang mo. Saan ka pa'y analpas iti panagadal mo? Ngam nagpasikog kakit din. Agsardeng kan nga agadal. Lepas ako maitaatawan, nanang. Tapno saan asayang. 3 bulan laangan. Kat malpasan ti school year. Basit pa'y matityan ko, nanang. Saanan? Adula amin. Mangibabain kakit di. Libe, irwar mo dagiti kawas ti kapsat mo. Ha? Apay, nanang? Papanawon tan dito'y balay day ta babae. Imbabain na ti pamilya tayo. Anya? Nanang, pakawanindak kumano na ilaw ka na. Ngam ikandak ko mga pa iti may sagon daway. Tapno sulnitak tinagbiddotak. Jak kayat amakita ti panagrupropam iti daytoy abalay. No si bibiyag pay day ditatan yo. Sigurado apagtalawon na kamulaang. Naimbag pay ni manang mo. Di mula tultuladen ni manang mo alibi. Sala nakirelasyon idi nakapagturpusan. Ngam si kamutan. Ay na, jak amunuan niya ti sawag kan Cheska. Pakawanindak ko nga, nanang. Iso nga ako kusam amin ang akagawaam. Tapumanaw kan dito'y balay, Cheska. Jak kayat ti mangibabain akamang ti pamilya. Nakasta, pinagtalam na katiinan? Uwan, Andrew. Kasano nga rodan? No, okay lang ka na. Pag naudak ko malaangan iti balayo. Jak pa nakasarita dagiti dadakkel ko, may papan iti dahi ta abanag. Pawanan ti ang mukha pa pala. Ala, makaammo di tantes ka. Agawid ta nga rodan iti balay. Iso na Cheska, nanang. Nobiyak. Nasaya at matata nakapasyar ka dito'y balay, may balasan ko. Uwan, nana. Naimbag arabi iyo. Ay, adamat kadwa masimbang pa tandraw. Tatan, iso ni Cheska. Nobiyak. Agnaed ko man ti nobiyak diti balay. Awan nga minan ti daduma papanan na. Dagiti dadakkel na ngay. Pinagtalaw ti inana hindi na amuan ta amasikog tatang. Alya! Anya? Masikog tinobyam ko na, anak ko. Wala na. 2 bulan na sikog na. Ay naapay nga italang ay bagayo day tangay. 2 bulan matgaya man ti sikog na. Pasensya kayo, nanang. Tatang. Pero bilang tapalubusan tayo nga agnaed ni Cheska dito balay. Saan nga taas sa pulan, dagiti dadakkel na. Ay, sigun kan kwa na, pinagtalaw ka no ti inana. Kaasimot no saan tayo atulungan. Kan may sa, anak tamot ti nakasikog kan kwa na lakay. Uy, namok na ita. Masyanak mo't laeng kan ni Cheska. Madalagan laeng ta mga no datanto ti pagpupudutan dagiti dadakkel na. Dumaamuan da pinagnaed ta dito balay. Saan mo't siguro lakay? Kaasimot ti sikog na no saan tayo atulungan. Bala, pag naedin tayo nga rodan dito balay. Wen, tap no mabantayan tamutla ang ida. Sa bagay, kasla nasingpit mo't ni Cheska. Iso na lang ta. Ay, una yan, ta nailawaan damit tayo ni ti anak ta. Ada ditan, iso nga klunan tayo ti amay.
No saan kayo akomportable? Oray agabang kami laangan kini Andro, nana. Ikan na kami laang iti makabulan. Tapno makadiskitar kami iti kwartami. Ay, sana mabalin nako. Agnaud kayo langan dito balay. Tapno mabantayan kayo. Kan tapno saan kayo nga gastos. Agyaman naklaunay, nana. Anya nga rodan ti planong ita. Kasano nga iti panagadal mo basang. Ituloy ko kumalat ka, nana. 3 abulan laangan kat malpas kunti second year college. Masayangan ak ngamin. Kaba alam ka di pa, ibalasang ko. Wan, nana. Basit pa'y ti sikog ko. Numalpas ko ti second year college. Agsardengak pa'y. Tapno maipamaysak ti atensyon ko iti anak mi kin ni Andrew. No kasta nga raod, masapol nga agpa-check up kain ton bigat. Tapno amu tayo, no anyan dagiti rumbang at tumaram a bitamina, Di ka madanagan. Da kami ti makaamu iti kwarta magastos. Agyaman nakmanan, nana. Ken tatangken na nang meten, tiyawag mo kada kami. Hello, Cheska, ading ko. Kumusta kayo, manang? Ay na, nasaya at matlata Ay, kailiw kan ading. Uray siyak mo't, manang. Kailiw ka mo't. Kat, kumusta ti trato dagiti dadakkel ni Andrew kan ka? Nasaya at itrato da kanyak, manang. Kinapod no na. Ninanang na timangkad kadwa kanyak no ada check up ko. Kaslapod-pod no nga anak titrato da kanyak, manang. Kasta aya. Kat, ti panagadal mo ngay. Okay mo't lang, manang. Bakasyon mi inton umay alawas. Adda ka di pa allowance mo dita? Adda pa'y, manang. Ikan kay ti kwartam Saanan, manang? Nakababain mo't kan ka. Amok ayur unungan nyo kini Manong Ricky ti kalay sayo. Wen ngam amok ka sa pulam ti kwarta. Asino ti kasarsaritam libe. Ni, nakayong matgayam nanang. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo ko na. Ay kwa, ni Ricky nanang. Agawit ka no dito balay inton umay halawas. Ay, kunaklakit din no ni ading mo manan. I-block mo ti numero dayjay akabsat mo. Kita ta apo ko ta Berta. Ay na, kasla ni Andrew mo lang idi ubing. Wanyarod ba kay? Kayong ingas na launay. Ay, huwag gayan. Ayan ni Andrew. Apa, di mo kadwa. Di mo kadiin bagakan kwa na nagpas ngayon ni Cheska. Dakmat maawagan iti cellphone na. Awan ni balay. Ang mga no nakainom manan. Kadwanan sa manan nagiti barkada na. Wan siguro Dajay pa'y matikunam. Ay, talaga narigat na mabagbagaan dyan akta. Agbalbaliw ko man ata dan putot na. Tijak pa'y kayat. Intugot naman na yun ti motor na. Agmotor lata nga ore na bartag. Ay, bagbagam to man lakay. Delikado ti kasjay nga aramidon na. Pangasim ko tagbalbaliw ka nandraw. Adan putot maungam gasta pala ang tar aramidam. Day talang matyayan tiragsak ko tatang. Panagkunam ka day kat nasayaan ti kasta nga aramidam. Imbes as sikati kadwa ni Cheska iti ospital iti nagpas ng kay gamawan kamay. Sana bali ta nagawid akong tatang. Pangasim, ta dungag ka iti pamagbagamikan ka. Hustaon ti barkada. Nagitikit niya aginam ti pangpangrunam ita anak ko. Ora ta jakmat ida isuksok at tatang. Anya asaan, ket no kasla napatpatag pa iti bisyom kan dagiti barkadam ngam ti pamilyam. Saan anasaya at ti kasta agalad ti may nga ama anak ko. Baliwam ti kasta nga aramid mo. Agbalbaliw ka kuman. Sa dino manin ti Papa nam Andrew. Di nakman pakibibiyangan, Cheska. Imbes ngaglaba ka kuma, tani, jak pa'y makalaba. Adda ni nanang. Isun ti mangilabay ti lampin kan nagsukatan ni baby. Anya, Agrobata kan, tani. Agur ore na ti barkada kiti paradaan. pangaasim ta di mo ipilit ti kayat mo. Tulungan na kumamot ang mga awir iti anak ka. Winto? Saan pa'y nga ita, tani? Adda nga rod pa na.
Anya ka matan, di mo matandang-danggan no, day bagak. Saan ka matakas tayo di ka? Tapno ibagakan ka niya, Cheska. Barkada kong lagi jay, sakbay anaam-am mo ka. Ano kasta? Napatpatagdangam da kami ti anak ta. Kasta ka di ti kayat mo pagparangan, Andro. Nay, apayan, balasang ko. Agsangsangit ka, Mart. Apa ya kas Jenny Andro nana? Impilit na lang ta ti Remor. Linapnak ng dinak matani pang pangag di anak yun. Nala, bayam tabagbagaan min tumanan. Ay, talaga nga dawul-wul-wul day dyan nga anak may. Ala, umay kakit din tamangan tayon, wag. Sa anak pa yung mabisin nana. Ay na, sana mabalinti kasta. Masapul amangan ka iti husto nga oras. Tapno damot taraon ni baby. Awan pa'y kit din ganas ko amangan. Kapay tararamidan ni Andro nana. Ala, lipaton pa'y laan tararamidan ti anak may. Di ko maanak yo ti panunutam, Cheska. Kaasay no awan gatasan na ken ka. Iso amanghan kawan. Aginroll ka no ni Cheska inton madamdam halakay. No, anya ti kayat na suportaran ta bakay. Tanay, saan ba ta kayat ni Andro ti agadal? Wen nga rod saan na sumrek ti adal kan kuana. Gapo iti bisyo kan barkada na. Ay, ang nakam tulat ta siguro, dahil anak ta. No mangrugit ti klase da Cheska, si kanto pala nga ati makaamoy ti apo ko ta, sakmat ang trabaho. Kanya nga rod ngay, wanan Ano santa? Bareng makalpas ni Cheska iti panagadal na. Agrubat ako nanang, tatang. Nagananad ka balasang ko Adtoy, nayon ti kwartam, balasang kao. Saanan tatang? Adamat intad ni manang ko a kwarta. Awatam kit din. Naimbagla kwartam mo't Di ka agbabain ka na kamay. Kasla anak ti pangibilbilangan miken kan. Tanuan yaman ti pagkurkurangan ti anak miken ka. Da kami, adadakkel na ti mangpunoy ti dayta. Agyaman unay kada kayo, tatang, nanang. Ni, anyat aramidam dito irwar ti pagadalan mi manang libi. talaga ginagarak ti may ditoy. Takayat ko nga ibagay ti personal nga agkalay sa kaming kanimanong Mariki. Ha? Kasta ka di? Congrats ka da kayo, amanang. Ay na, agyaman naklaunay ading ko. Ay, umay kanto Sana mabalin nga awan kanto. Ni nanang, manang. Ay na, di mo panunutan ti ibaga ni nanang. Basta ti kayat ko. Adda kay ti special nga aldaw ko, ading ko. Makitan tuman, manang. Gumurak kan kano di ka umay. Ikuyog mo ti anak mo tapno makita ni nanang. Bareng maayayo tirik nanan no makita na ti apo ko na kan ka. Di na kami pampansinan ni nanang, manang. Ay na, di mo lata ni kaskaso. Nangato ti pride na. Mano atawunan ti napalabas. Ngam di na pa'y lamaaklon ti nagtungpalam. Agawid kaming salangan, manang. Nalpas matan ti seremonya ti kasaryong. Saan na mabalin? Di kay piagaw-awin. Pangaasim. Anya mo ti kasta nga aramid mon libe. Anya man ti pagpungpungtutan nyo ay ananang. Apay adi mo imbagbaga nga imbitado gayam day at Cheska. Siyempre, kabsat ko. Uran niya pa'y tinagbidutan na kabsat ko latta. Kan anak yu latta nanang. Noon niya man tinapasama kidi, lipatin nyo kuman. Pakawanan yun ti kabsat ko. Mangibabain day at Cheska. Sapay kadua na ti anak na nga imay. Anyalat sa wunan dagiti taptao anak kakita kadakwada. Ibagada na sapa si marampiting. Sana bali agad adal manan ni Cheska nanang. Awan bibiyang ko iti dayta. Kendagiti dadakkel ti nobyo na timang papaadal kan kuana. Awan bibiyang ko iti dayta. Basta nadadaulan ti panagtalag ko kan kuana. Happy graduation, ading ko. Agyaman naklaunay, manang. Nana, tata,
Agyaman ako na ititulong yung itikabsat ko. Awanan yaman na, balasang ko. Pakaragsakan ba timang tulong itikabsat mo, balasang ko. Ay, mababainak na ron. Tasipod nagpas nga itikabsat ko. Aging ga itata naggraduaran. Nakayulat ta timang tultulong kan ko na. Ipagpagapo may iti apo ko may, tanay. Kasjay mo nga rog anak may. Awan pakibiangan na kadagiti agina. Iso ada kami timang pumpun no iti pagkurkurangan di anak may. Ay, huwag gayam. Adain sa gana mi apagsasangwan ni Jebalay. Umay kayo ah. Wana nana. Anya? Masikog kamanan ko ram, Cheska? Wen Andrew. Oo na yan. Ni, apay kasta ti jar mo. Ni nanang naragsakan idi na amuan na ama si Kugak. Ngamsi ka? Kasta ti reaksyon mo? Gastos manan dayta. Agaplay ka ngaminan iti trabaho ah. Nakababain mat kadananang kentatang. No aging gaitakit isudan at tatimang pakan iti pamilyata. Si ka nga ron tinakaadal. Di si ka tirubang agtrabaho. Anya? Usaram ti inadal mo ah. Tapno da serbina. Anya ti serbi ti inadal mo. No di mo mat i-apply. Anya? Apay. Awanan planom amang ikasar ka ni Cheska, Andraw. Di kamot agdisnudo amang ibaga iti dayta. Sana na masapol dayta, tatang? Anya? Duwanton ti anak yo ka ni Cheska, anak kaw. Agkasar kayo kit din. Sa anak pa yan nakasagana, tatang? Anyan? Duwanton ti putot mo. Ngam saan ka pa'y lagayam anak kasagana? Anya klase ti panagrasrason ti kasta, Andraw. Rabiin nga maawampay ni Andrew. Jak amaw no sa di naman ang tinapanan na. Awan mat-reply na iti-text ko. Inawagam latta ko man ah. Agre-ring ti cellphone na, ngam di namat sumbatan ba kayo? Ay, amangan no nabartek manan. Jak amo ah. Amo na amasikog ni Cheska, kasta palaan ti aramid na. Naala naman nga may ti sweldo na iti construction. Iso anapan naman invasion at ikwarta na. Makangag mananday jay kanyak no agaway. Roseng. Roseng. Tagtagainip kan sa. Ay, nagmaditi na itagtagainap ko lakay. Kanya ti tagtagainip mo aya. Ay, wanggayam, nagawid ka din, Andrew. Awan mo't nangag ko nga ungor ti motor si Mangpay. Amang ano naturog man ay ni ti ayan ti barkada na. Bumbutan jay anak mo. Agawid no kay kayat na. Ngay, ada awag mo. Baro mo ta numero na ito eh. Hello? Ay, anak ko! Apay ka day! Ayan ti anak ko! Anya? Saan? Saan na mundo na ito? Oh, apay, pandat na pasamak. Diyan anak talakay! Awanan! Natayat! Anya! Andrew, apay pinanawan na kami mat. Matip karam ko matipakinakam mo balasang ko. Awanan ti madagkalan dagiti anak ko nga amada. Natayan ni Andrew. Di ka madanagan. Uray awanan ni Andrew. Tumulong kami latakin ka. Saan na kayo abay-bayan kadagit ya po kume? Apay nga ita ka lang anagawid. Itay pa'y nga urayan ka. Sa dino tinapnapan aya. Kunak man no napan ka nagpa-check up. Kalkalpas lang ti check up ko, nanang. Kat, kumusta ti check up mo? Masikog kamot siguro, nanak ko. Nanang. Mano atawanan nga agdandan na kayo kiniriki nga asawa mo. Ngam aging gaita,
Di dakmat la maipaayanan iti apo ko. Saan tayo nanamnamaan day tananang? Ngamin, siyak tayan ti diferensya. Manon a doktor ti nagpakitaak. Kat agpapada ti imbagada. Sa anak, ama ka anak iti uray kaano man. Anya, Sa dinutayan ni Ricky nanang, nakita yu ka di? ay, pimanawin ti asawam anak ko. Anya, Nauma siguron iti kastoy akasasaad yu. apay a pinalubusan yu api manaw. Awan na aramida kanak ko. Linapdak, ngam talaga adisididon a pumanaw. Naupay siguron kan ka, tadi mo maipaayan iti anak. Anyan. Sa bagay, nabayagan anadlaw ko abimaaw ni Ricky kanyak. Ngambasol ko kaditi kastoy akasasaad ko. Apay anaramid na ti kastoy kanyak. Kasanuak paitan. Ala, aklo no munti amin, anak ko. Sana bale, tada akmat. Di ka baybayan, anak ko. Itaman pa nga umawag ni Nanang. Hello, Nanang. Hello, Cheska, anak ko. Kumusta kayo, Nay? Kumusta dagiti apo ko? Nasaya at damot, Nanang. Da kayo nga'y, kumusta kayon? Kastoy, malmaldayan ako. No saan ka abisi? Umay munto manipasyar dagiti ubing dito'y balay. Kaya't ko ida makita, anak ko. Ha? Urayan kayo, wan. Ay, sige, Nanang. Umay kaming to. Nakaturugan ti apo ko yun, Nanang. Ipaidayo pa'y laang igay silid. Tapno saan kayo amabannog amangubub ba? Sa anak pa'y mo't anabannog, anak ko. Ay nakaayayat dagito'y apo ko. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko, nakakita ka na ko, Nanang, kasto'y gayam tirik na ti adda apo ko na. Ay nakaragsak gayam. agyaman na, tanaaklon nyo matlaangan dagiti apo ko yun, Nanang. Pakawanan na ko, anak ko. Bidot tinaramid ko iti kalabas. Saan amay parbang ti kastyay ngay naramid ko kan ka, anak ko. Nanang, nabayagan, anapakawan kayo. Ikarikan ako. Sulnitak tinagkurangak kada kayo. Iso ano mapalin? Ikanak ko maitigon daway ko abumawi kada kayo. Babaan iti panangaw-awir ko kadag iti apo ko. Wala nang, mapatganti kayat yun. Anak ko ay agyaman na tasaan na kaginura. Ipatpatag kayo kadag iti apo ko. Ipatpatagda kayo mat, Nanang. Saan nga umda sa rason ti panagbasol ti anak mo tapno laksiden wenno ikulasay mo. Tulungam kitya mga barwanan tapno mailintag na dagiti bidtut na. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan day ta apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyang ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo. God bless iti tunggal maysa. Biyang ti tao. Gino, pumanaw kaming iti dayto abalay. Ha? Apay mo? Diyan ka ba ilan abayadan ti abang mi? Kat papapanawan na kaming ti landlady. Kat, sa dino nga ro ti pagnadan mo iti anak mo. Diyak marot ang mo, Gino. Nuawan pa panan nyo. Mabalin nyo tagna di balay. Nalawa ti balay mi. Amangan no adda ti maibaga ti inam, Gino. Siyak ti makamwa makisarita iti ina, kurason. Okay.
Si kati makaamo, Gino. I-text nak lang nga rod no kano. Tao may kayo sukunan. Nang, iso ni Corazon. Nobiyak. Agnadan iti anak na diti balay. Tapno sandan nga gabang. Agpampanunot ka kadi anak ko. Anya ka din da ito nga aramidem. Kastoy lang ang mo ka pamuspusan, nanang. Tapno sana marigatan tinobyak. Iti silid ko ti pagturugan na. Di kay madanagan. Nada kwartak. Ituloy ko nga iparenovate ti balay. Ay, jakam mo kan ka, Jenalyn. Gino, nanang. Anya kayo matan. Ginalin kayla, Ginalin ganyak mag. Kat may mayat nga rog ti Gino anagan ko. Ay, di mo baliwan tinagan mo. Ta Jenalyn ti husto anagan mo. Ganday ta talaga tinakairwamak nga awag ko kan ka. Ni nanang mag. Una yan da ito nga aramidem anak ko. Awan ron ba nga pagdanagan nyo? Amo ni Corazon tagluto. Aglaba ka nagdanos. Saan ka di, Corazon? Wala na. Di kay madanagan. Takabayatan ti kaadami iti anak ko dito balayo. Tumulong ak iti trabaho. Oh, nangagyo nanang. Mayat kit di ah. Tapnada kadwa tayo diti balay. Jak maawatan no apay akasta ka anak ko. Nakirelasyon ka iti padam a babae. Kalpasan na, inyawid mo pa'y dito balay. Kat single mampay gayam day chay. Basta yayatek ni Corazon nanang. Pag nga asim di mo ibabain ti pamilya tayo. No si bibiyag day ditatang mo. Sigurado di na magustuhan ti kastangar aramidaw. Siyak tagtrabaho nanang. Siyak ti makamoy ti kanan mi. Kasta ti biyag akayat mo. Uray na idumduma kiti matang nagiti tataw. Okay lang? Kamok mo ta naragsak ti biyag ko nanang. Laglagi pa, anak ko. Saan nga agnanayon day taragsak? Uray pupuutem. Panagrup-ro papaylaang day chay ako rason. Kat madlaw asaan ama pagtalkan. Ay, no apay ngamin asaan ani David tinakirelasyon Pakpakawan mo ta? Di urewawan. Pagan nanok kumamat ni Dya David ngay. Anda ka di pa'y gatas ni ikang nga anak mo, Corazon. Naibos nga rodan, Gino. Ikan kalangan iti kwarta tas ikati makamwa gumatangan niya. Sigurado ka di? Wan, anak mo tinti pang ibilbilang nga kiti anak mo. Iso napatagan kanyak ni ikang. Agyaman ak unay kadagiti tulong mo kada kami nga agi na, Gino. Awan rumba nga pagyamanam. Ay, wan gayam. Nangan kayo ka din. Saan pa'y? Ninanang ngay. Aday ti salad na. Agbasbasan samot manen. Sige, mangan tayo nga rudan. At daginatang ko na imasama sida. Mangan tayo nanang. Umuna kayon amangan sa anak pa'y amabisin. Agigidan tayo ang mga anan na. Sa anak akomportable no kasangsangok day ta ako rason. Ninanang mo, makabulan dan dito yung saan kayo pala komportable. Laglagi pam, Jenalyn. Sa anak nga manugot nga agnaid dagita nga agina dito'y balay. Si kalaang mo't timang ipilpilit iti dayta. No papanawan nyo ida, pumanawak mo't nga roda na nanang. Ay, jak mo no anya timpakpakan dayta babae kan ka. Nanang, ay ayatan mi ditong kalmaysa. Ipalagip ko manan Babae ka, Jenalyn. Babae ka, anak ko. Kasano nga rod ang maipayan nak iti apo ko no kastalaang. Ti kayat ko, lalaki ti pakiasawaam. At damot ni ikang nanang. Kasla po ko yun dayjay. Apay, anak mo dayjay? Saan ba't anak ni Corazon iti kinabalasang na dayjay? Ay na, idandanagan ka anak ko. Ang mga numasakitan kan tulaang. Saan nanang? Una yan na ya. Ipasiguradok dayta kada kayo. Kumusta kan, Anthony? Bisilat ta. Nagaduwa pa ka kumikumak nito. Sika nga. Okay lang. At pumimpintas ka. Bola. Akituan mo, kailiw ka nga rin. Kano nga pasentro ka manan? Jack pa'y masigurado no kaano.
Awan mat pagpletek. O di pauwitan kay di kwarta at makapag-plete. Day off ko itong Sabado. No, okay lang ka. Ang kita ta ko ba ito siguro na pagkikitaan ta. O sige, kayat ko, Anthony. Nay, apay, si kamutan ti mga awir iti anak dadya ako rason. Adda ngamin napatid nga si kaswan na itananang. Adda si kaswan na, wanaw adda kasi narak na. Adda si kaswan na, nanang. Ol budan na kalaang dadya a babae anak ko. Marikrik nak dayta. Apay matakas na ti bagbagayo. Ay sus, Di kay ngamin nagpanunot iti negatibo ah. tapno ibagakan ka anak ko. Tunggal awan ka dito ibalay. Adda lalaki a kasarsarita na iti cellphone. Ay, si kalaang ti kaasin no ituloy mo pa ilaang ti makirelasyon kan kwa na nga oray lukluk kon na ka. Sana maramid ni Corazon ti kasta kanyak, nanang. Ipatpatag mi unay ti tunggal maysa. Di na pa'y maaramid ti makisinakan ka ah. Gaputaan mo na nga adda pa'y ti pakairanudan na. Guston man, nanang. Pangasiw. Di yu kumamat padaksan ni Corazon na. Mala, addakan ka no patyan na kung no saan. Tinapatag kat imbagak no anya tinakita. Kas inam, jak kayat amasaktan ka iti udin anak ko. Agyamanak itim pasangom amakan, Anthony. Nag-enjoy ka kaniya lang iti date ta. Una. Kaya't mo sumurot kalangan kanya. Sa dino. Pwede dagos ko. Tapno anak at wakit yung boarding house ko. Ang mga numaamuan ti asawang. Saan ka din ay magakin ka nabayagan na nagsina kami iti asawa. Isutin ang isina kanya. Adamit ng sabali ang pamilya na ito. Sigurado ka kadi? Wen, kan awan pagdanagam. Ta siyak matlang ti makamoy ti kwarta agastusan ta. O sige nga Rod, Anthony. Kaano nga ron, nga umakar ka. I-text kanto no kaano. Nanang, napanan ka din ni Corazon. Awan matan iti silid mi. Kan awan dagiti kawas na ijay. Anya, kat ti anak na ngay. Nabati, nanang. Agsangsang iti silid mi itay. Ngam nakaturugan. Ay, daytan ti bagbagakan ka anak ko. Si murot lakit din iti lalaki akanayon aka video call na. Sana pud no dayta, nanang. Aklo na mo, anak ko. Saan ani Corazon ti parakan ka? Idi pa'y lang nga ibagbagak nga da sa bali aka video call na. Ngamanyat inaramid mo. Binaliwalam laang dagita nga ibagakan ka. Ita, nangibati pa'y iti ubing nga aywanam. Ay managing bubukod da di a tao. Tila ang bagina ti pampanunutan na. Talo atawanan tinapalabas, sipod pinanawan na kadadya ako rason. Talo atawan mutan, asi ka tinagbalin nga ina ti anak na. Panagkunak, panawanan tapno urnusam ti biyag mo anak ko. Kasano ko mga urnusak, nanang? Idi pa'y lang agdat-daton ni David kan ka. Ha? Makirelasyon na kiti padak ka lalaki, nanang? Ay agtal na ka. Anya apadam alalaki. Di ka man nagbalin nga agraraman. Babae ka, Jen Alin. Oray anyat ar-aramidam. Babae kan tulat ta. Nanang, Nasaya at atao ni David. No iso ti pakiasawaam, awanan ti pagdanaga. nanang. Masigurado ka na pintas to ti masakbayam kenkwan, anak ko. Ala, agkapi ka pa'y, David. Agyaman ak Jenalin. Italangin timpla na kiti kapik ah. Kasta talaga. Kaya't kati asawan na itang aklunan lakon. Kayat mo ka di, wano saan? Kaya't ko lang unay ah. Uray bagbagada alakyan ka. Ay ayatin ka lata, tilikodan ti kastakin na tao.
Mariknakmat nga roday ta. Kat agyaman ak unay. Tanauray nak, David. Ay ayatin ka ngamin na talaga, Jenaline. Ne, nakariingsan ni Ikang. Ni, huwag ngagpaiso. Ikang! Umay ka dito anak ko! Naglamang mata. Managbabain nga minday tang anak ko, David. Wan nga ron. Si kamat ng titimakdar nga ina ti anak ni Corazon. Kapilitan na. Mano atawanan tinapalabas. Ngundi na umay bisitaan ti anak nan. Nalipatan nan sana namin pinsan ti anak na. Ay na, maragsak anak launa anak ko. Tay naramid mo ti rumbang. Ay, agyaman ak unay kadagiti pamagbagayo kanyak nanang. Anya nga rodan ti plano yo kin ni David ita. Agkalay sa kayo ka din. Agurnong kami pa'y nanang. Ti may papankin ni Ikang ngay. Okay lang ka di kan kwa na. Nanang, nasayata tao ni David. Napanagnakakday takan kwa na. Kulak tumo ngamin kan ka anak ko. Kaya't kula unay ngagbalin ang manukang. Tanasingpet kan nagagut ni David. Narabyan ka manin anagawid, Anthony. Anya ka kadi Corazon. Imbagakmat kan ka nga ag-overtime kami ita. Kastamot din na ka na yun. Awan pa yung oras mo kanya. Aguli magkamanto ni nabanugak. Oh, nakaluto ka ka rin. Itay pa yan. Nukas tangaro, dagi dasarkan ta mangantan. Mabisina ko na yan. Agpilis ka nga umuna. Kalpasan na. Sumurot kanton iji kusina. Anya ti plano yo anak ko. Pagadalin nyo ka di pa iti kolehiyo ni Ikang. Nanang, ikarigatan mi pagadalan. Pagadalan mi idadwa. Ni Ikang kanti anak mi kan ni David. Kaasimot ni Ikang no saan mi pagadalan. Ay, kaasimot na siyang uping. Mano at awanan tinapalabas. Nga maging gaita. Di mo lasarungkaran ng tipudno nga inana. At datayo mata pamilya na nanang. Datayon timang sulnit kadagiti pagkurkurangan ni Corazon. Tapno sana kaasi ni Ikang. Patsa kadumtang tumatla ang tal daw amalagip ni Corazon ti anak na ngayon pati na kanyak. Kumusta nga ti resulta ti entrance exam mo, Ikang anak ko? Nakapasaak nanang. Naka-applyak mo din iti scholarship ko. Barang mapagasatak. Ay na, congratulations nga ron anak kong. Agyaman nak nanang. Aywan, ni ating ko Rachel. Saan ka di pa nagawin? Saan pa nga ron? Anda ka no practice da iti pagadalan da anak ko. O sige, tasukunag to iti pagadalan da nanang. Congratulations anak ko! Naipasam ti board exam mo, Ikang! Congrats anak ko. Agyaman na kunay nanang, tatang. Ado unay tinaitulong yu kanyak. Agyaman na kiti pa nang ipatag yu kanyak. Manipod basitak. Adda kayo lata ng subsuporta kanyak. Bayat ti panagdakkel ko. Didak binaybayan. Uray sana da kayo tipod no adadakkel ko. Nariknak no kasano ti panang ipatagyo kanyak. Isu nga utang ko ti amin kada kayo. Anyat orasan ngam di ba't agawid di asawa manak ko. Jakmat nga ron maawagan timbati na cellphone na nanang. Anya, kasano nga road ang makontak mo nga ay. Ni, anda mo awang nanang. Mabitla nga. Hello? Asino day toy? Hello, Maray. Ni Lauro na ito. Taray mi ni Pari David dito hospital. Na kami dito emergency. Kala si makiti tiyan na. Kalingatan. Sige, bye. Nanang, Apay ka no. Asino timawag anak ko. mapantay mo di ospital. Itamot lang.
Anyat na pasamag ka ni tatang nanang. Nas ka na maopera ni tatang mo iti kabita na panawan ikang. Anya? Diyak ka muna niya taramidag. Dakkal ti mabayadan. Kat awam mat ti dakkal nga urnong mi. Tumulong ak iti magastos nanang. Agyaman ak nga rod no kasta anak ko. Mano ti kasapulan nyo. Ibagayo ti ited ko adagos. Ay na, nakababain pa ikit din kan ka anak ko. Okay lang ang kanyak na itananang. Panawin mo tan, tapno bumawi akmat iti ado a sakripisyo yu kanyak. Sandino tinagdapwam, Corazon. Napan ko impacheck up ti anak taan. Sa dino kumapay. Kunak mo tasakbaya pumanawak kat naplansan ti uniform ko. Nakulang-kulang mo ti badok. Agurigor nga rod ti anak ta. Diyak maisa parang aramiden day ta. Bambantayak ti anak ta. Dito sumungbat pa ila. Di mo ka di maawatan timbagak. Impacheck up ko ti anak ta. Tagurigor ka nga rod. Di nagsumba-sumbata na kasta. Laglagi pa masakti mang pakpakan kan ka. No kastamot lagayam. Panawan kan. Nalabosan ti kastang aramidam. O diwan. Pumanaw ka no pumanaw ka. Isumit lagayam nga insukat nakatim mo ng asawam. Takasta ti ugalim. Awanan, tiyado payasaw. Ala, ako ko sa maamin na nagamit ko iti anak mo, tapumanaw kayon. Isumat lang awan may tultulong yung kanyak. Patagsin kayo lang kanyak. Kumustan tirik na David Lakay? Dakal samot ng tibayaran tayo dito ospital bakay. Binayadan ni Ikang ti Daduma. Anya? Napilitan na ka nangawat iti kwarta. Tawan mo tan pangalaak. Kurang ti urnong tayo Lakay. Binaybay anak lat ako man bakit. Di ka kumamatag sa iti kasta Agpaimbag kakit di tapno makaawitan. Sa dino tayo na Rachel kanikang. Ni Rachel, ada klase na ita. Kat nimot ikang, napanan nagtrabaho. Sigurado nga umay nakasarungkaran inton madamdama day jay. Anya ti ko na ti doktor. Makaawid ka di ti asawa, manak ko. Ma-discharge inton bigat nanang. Ituloy na tagpaimbag di ti balay. Nasaya at nga rod no kasta. Rugyak nga rodin ti agdalos. Tapno na dalos ti balay ang masanputan na. Sige nga rod nanang, tay turog ko manmat. Tani, manual dawon nga awan turog ko. Sige laang. Agin na nakamutan ako. Siyak pa'y laang ti makaamo iti trabaho dito'y balay. Ituloy mo tagpaimbag di ti balay ko na ti doktor mo, Lakay. Agyaman na kitya ba mga asikaso kanyak bakit. Rumbang laang nga si kasuan ka, taasawa ka kat nga rod, David. Ang mga nunatay matan nang itimula kiti garden. Adda ni manong mga si kaso kadagi jay. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam. Nasaya at matgarod no kasta. Sayang dagi jay. Sapay dakkel ti gastos tayo iti similya. Ganda dumapay. Inak to bisitaan no madamdama Lakay. Tao po! Nay, ada tao. Mabit lang Lakay. Inak kitaan masino day jay. Corazon, Kumusta kayon? Kumusta ti anak ko? anat napasamakan ka. Apay akastamot ng tilangham. Kimutong kan ngimisit ka. Daksang gasat. Tanaulpit ti lalaki ang simurutak. Diyan na rin. Anya? Sapay na kumata mapakawanak iti inaramit ko iti. Amok anadagsan ti nagbasulak. Ngampatsyak ang mapakawanak. Nabayagan na napakawan ka, Corazon. No kaya't mamakita ni Ikang. Awagak, tao may dito'y balay, kalpasan ti duty na. No kasta, saanan nga agnanaad ni Ikang dito eh. Agab-abang iti kabangibang nga ili. Taasidag namin ijay tayan ti trabaho na. Kasta gayam. Agtrab-trabaho gayam ang ti anak ko. Kailiw ko ang makita ti anak ko. O sige, Corazon. Awagak ni Ikang no madamdama. Nakiasawa kamot gayam man. Wan, anda may isa nga anak mi kan ni David. Kat, kumusta nga tinakiasawaan? Awan makunak iti asawa. Kaputa na saya tataw ni David. Kinapudno na.
Tinulungan nak anang paadal iti anak mo. Agyaman na kiti sakripisyo para iti anak ko. Iti likodan ti dakas nga inaramid ko. Kat empatagyo ti anak ko. Gaputa day ti may parbeng korason. Ti basol mo kat sana basol ti anak mo. Ado tinagkurang iti anak ko. Managing bubukudak nga ina. Tila ang pagragsakak ti pinanunot ko iti. Jak pinanunot ti masakbayan ni Ikang. Pinanawak ti anak ko. Kumusta kan Ikang anak ko? Nana, Wan siyak daytoy. Kailiw ka una yan anak ko. Sapay la ko mata sa anak akagora. kailiw kayo matan. Mano atawan nga inururay ko ti panagsubliyo. Pagbababayak tinaramid ko. Ti panang panaw ko kan kaiti. Ala, lipatan yun dayta, nanang. Di kay kayat asidiran. Ngamin, kapkap nakaktiim pa eda nanang Jenalyn kan tatang David a pamatag kanyak. Namnabsugak iti pamatag manipod kadakwada. Ba nag-apagyama naklaunay. Kasaan da ka binaybayan anak ko. Kat awan ti amok apapanan mi. Iso anak panunot mi ti agsubli dito lugar tayo. Nagsina kami ngaminan iti lalaki anak ki asawa. Naulpit launay ni tatam nga Anthony kanya. Ado atawan nga inan-an usak ti kinaulpit na kanya. Ngamdimtangan ti puntuan na umaak. Iso ang pinanaawan min. Alang arod nanang. Agnad kayo iti pagababangak nga apartment. Saan pa ngamin analpas ti balay nga ipatpatakder ko. Sige anak ko. Katagyaman ak unay. Tasaan nak akagura anak ko. Kasmay sa nga ina, di mo ipasa iti sabali ti responsibilidad mo, iti anak mo. Panunutam kiti tagbali na masakbayan na, saan katatibukod mo abagitik, ikam iti importansya. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Nya po Diyos tinang bendisyon kan mang trabay iti tunggal maysa. Biyag. Di tao. Ay, anyaman nga tatimasidan. Ibagam na niya ti kayat mo. Tasya kong tagluto manang. Adda ka di pa'y nabati a karne ti baka iti ref? Adda ng basit laang manang. Kurang akagudo a kilo day jay. Nala, iso lang nga rodan ti lutuam. Mayunam itinatang. Ano sam tagluto Tanya ngay kada kami mula nga gasawat ag gasgastos iti day ti abalay. Agluto ak nga rudan manang. Ala, agawa nga ro tagluto tani mabisina kon. Ay, kastoy ka din nakanayon lakay. Apay maranaya bakay. Kasanumot namin. Datalaang taggasgastos iti day ti abalay. Awan anak tang madamot kabsat kan ka nakakapakpakanan ta. Apay nga minasan ngagtrabaho ti kabsat mo. Idi pa'y lapang panggagak nga may na. Di mo mangrik na. Pidiritsum ngamin nga ibagakin ko na. Awan mga si kaso iti anak ko. Kunanan tumanan O di ibagam, ada tati makaamo iti anak na. Agabrod kit din. At no makatulong mat di ti balay. Saan mo ta mabalay na data ka na yun timang palamot kadakwada nga gila. So kasaritam tao di kabsat mo. Agkape-kape manang. Ado'y titinimplak akapim. Ay, hagyaman nak. Manang, adda ko maibagakan ka. Uray siya, kada kumamot lakayat kung maibagakan ka. Sikapay tiyo mo na. Anya ti ibagam? Kayat ko kumati agabrod. Tapno makatulong ak kada kayo kinibayaw. Ni, dahi tamot lang kumatibagakan ka. Ay nanas ka nagtrabaho ka. Tasaan mo't mabalin ada kami timang palamot kada kayo iti anak mo itagnanayon.
Wan manang. Ngam, okay lang ka din no ibatik niya na kada kayo. Kawan da kami iti asawak ti makamo iti anak mo. Ikuyog mo iti palengke no awan klase na. Agyaman ak manang. Apay, da mo mapag-applya maya. Tanawan, ibirukan ka. Adan nakasaritak na agency manang. Nay kaagawaan nga ron ti mangilakat ka dagiti papeles mo Tapno maka-abroad ka matan, Mildred. Apay panawan nak ngay nanang. Para iti masakbayam ti aramida kanak ko. Asino nga ron ti mangitulod ka na kiti pagadalan no awan ka. Kan mangsupon kanya. Adadaan tim Elisa ken uncle mo Arubin. Diyak kayat. Da kami ti mangitulod kan kay di pagadalan niya na. Ala, tumakdar ka di tatagrubbat tayon. Anan anak, saan ka pa'y laang maitulod ita? Adda na patig alakad ko. Diyak kayat nanang. Yana, may sakko malaang tisaw. Tumakdar ka di tantan Mapanan ti oras. Agla ko kami pa kani uncle mo, ije pala yung kenton madamdama. Nakaturog niya naman ang agrubat akon. Nala, aganad kay ti panagbiyahem. Di mo liplipatan ti nagsaritaan ta Wan manang, agpaw itak to apaman ang maalak ti sweldo. Basta da kayo kumati makaamo iti anak ko Diyo ko mabaybayan. Wan, amok daytan. Sana masapol nga ulit-ulitan nga ibagbaga. Apay, anyat pagkungkunaam kada kami. Di mi ammo tararamidan me. Kaslama dit eriknak among panaw iti anak. Awan ron ba nga pagdanagam? Saan nga agbisin ti anak mo, kabayatan ti kaadda na iti pudermi nga agasawa. Agyaman ak no kasta manang. Ala, agrubatak nga rudan. Amangan no makariing niya na. Kat agsangit no makita na ti ipapanaw ko. Addaak man nandito'y tambayan dagiti padak a Pilipino. Agrara na kami dito'y tunggal day off me. Mildred, Jimmy? kung nagtupay ka tasi ka rita. Itay pa alas-lasinan ka. Dandanit di ka nabigbig Dakkel ti nagbaliwam Nakutong ka di high school tayo. Ngamlimok magkamatan. Gagangay nan sa mapanon ti ida. Nabayag kan samatan dito'y abroad. Medyo. Nasurok alima atawan ko dito yan. Si Kangay. Awan pa'y makatawan ko. 6 months ko pa'y laang dito Jimmy. Kasta ka di. Jack niya na maamakita ka man Kat dito'y pa'y abroad. Aywan, adda ginatang ko itay amerienda. Oh, atoy. Sana makanti ka sa pula. Nudi ka ti FB account mo kuma. Sana kami nga active ka na yun iti social media. Man-manulaing. Ngamit panagkunak. Active ako ka na yun. Numaalak lakit iti FB account mo. Anya? Kat, anya nga nagpauitan jay kapsat mo. Inton sumaro no alawas kanupay lakay. Nagbayagan nga kat na'y kasapulan tayon ti kwarta. Saan kanupay man nagsweldo? Sigurado na nga rod nga agpauit adagos makaswil daw. Wan, amo na daytan. Tadataka nga ron ti mga asikaso iti anak na. Naibusan ti allowance ko, Auntie Elisa. Kanya nga ron ti maramidak no naibusan. Kuna ngamin ni nanang abumulodak pay lakada kayo. Bayadan nanto kano. Ay na, ano sampay laang tanay awam mo't pawit jainam. Mabalin ka di ang mga laak-laangan iti sa baan na linta. Iso ti balon ko iji pagadalan, Auntie. Mga lakangang may salang Di mo manan ibusan, tanay. Awan makukwarta tayo. Uray tadadak kala sa badagi jay. Wen, Auntie. At dahil may nagsingir itay di pwesto, bakit? Asino? Ninanasiman. Agreklamaw ta saan kanupay nabayadan tinateng na kat 5 bulan ang tinapalabas.
Talaga mo, dadya, bakit? Di makauray mo. So, nakaungita kita eh. Kanya nga talo sardeng tan tinegosyo ta bakit? Ay, sana mabalin. Bayadan ta pa nga umuna dagiti utang ta. Sigurado ka matunda tano itarayan ta. Padamot ti ipaw-pawit ni Mildred a kwarta. Isulangan ti ibayad ta ah. Itan niya pala agapong agbambanlog tangag trabaho nga eh. Agyaman nak, tinaklot nakmatlangan Mildred. Wan, Jimmy, makatawanan nga agdataton ka kanya. Panag ko na, kat panawanan tapno-aklonan ka. Kasano? Agawid ka itaatawan? Wan, agbakasyonak, Jimmy. Si Kangay? Agawid ak matan iti mabiit. Diya ako nagsubli dito abroad. Taag negosyo ako. Kamaudyanan na. Nakabayad tamutlangan iti utang tabakay. Naimbag ko nam tadampaw itsikabsat ko. Kastoy gayam tirik na. No, adda may paw-paw ita kwarta. Kat anya ngayon ti sumaro na ayornungan talakay. No ngay lugan man. Sige, ibagak nga rod iti kabsat ko tay renyo na ti kontrata na. Wait. Sana mabalin nga agawid ni Mildred. Tanay, awan pailat lugan ta. Lakay, kasanungay. Agawid mo kanon ni Mildred inton umay abulan. Anya? Kan, adamag gaya man nobyo na. Kadwa na kanong agawid tayam amo na kadata. No kasta makiasawa manan. Tsaka mo ano niya ti plano na matitibiyag na. Makiasawa man siguro na. Kat inton masikugan, itarayan damanan. Natangkan ti ulo na talaga. Saan ngagnak-nakam? Kano laang idi high school kayo kin ni Jimmy anya balasan ko. Wan nga rod, nana. Nagpartak ti panaglabas ti Aldaw. Bumakbakit matanda tao. Kat, adda ka di pa'y plano nga agsubli jay abroad. Wan ko mga rod, nana. No kayat mo. Di oray ag nauden ti anak mo dito'y balay. Tapno at damot kadkadwak. Awan mo't ngamin ti apukok. Ha? Di ka madanagan. Tadyak baybayan ti anak mo. Sige, nana. Pagsaritaan minto kini Jimmy ti may papan iti day taabanag. Ni Jimmy matakadwa Mildred. Iso tinobyo mana. Anya? Kinapudno na. Ijay abroad tinagkitaan mi. Anya? Wan manang. Ngam saanan nga agsubli ijay abroad. Kat si Kangay. Anya ti planom. Agsubli aklat na manang. Urnusak lang dagiti papeles ni Yana. Ha? Papeles nga? Ag-transfer ni Yana iti pagadalan. Agnaud iti ayanda Jimmy manang. Anya? Manipod ita. Dito yan ti balay mo, Yana, wan. Wen Lola. Balay ni Uncle mo, Jimmy, da ito'y. Iso a balay mo matan Tamay kadwan nga amam ti anak ko. Agyaman nak welcome diti balayo, Lola. Di ka matanagan. Tano adda ka manan iti abroad. Saan may abaybay ang ti anak mo? Agyamanak Jimmy. Di ka madanagan. Taagawid akton kalpasan ti sumaruno a kontrata. Sige, sikat ti makaam mo. Tapno agdeden na tayon, kalpasan ti kalaysatan to. Natang manen ti masida. Awan karne. Ay kataganos ka, alakay. Awan nga rod maramidan tayo. Awan mo't nun dyan negosyo ta. Kan awanan namnamaan ta nga ipawit ni Mildred. No, apay ngamin ngay manugot kang agnaad ti kanakam iti ayan ti nobyo na. Awanan isunan ti mairano di ti sweldo di kamsat mo. Tapos siyempre, aday jayan ti anak na. Jak nga rod na lapdan. Jak kumakayat angam nagpilit damot. Masapol nga agsubli di ka anakam di ti balay, Elisa. Umay kuyawid ni Yana, Jimmy. Ha? Apay manang? Kaanakak ni Yana. Dakdakkel ti karbangak iti kaanakak ngamda kayo.
nagsaritaan min ka ni Mildred day tamanang. Auntie, adda kayo matkayam. Wan, tao may kayawid kanakan. Agawid tanwan. Dito yan ti pag naadak, auntie. Anya, delikado ka ditoy. Saan da ka kabkabagyan ditoy? Amangan man niya ti mapasamak kan ka. Nasingpat mat da Uncle Jimmy kan lola lagring, auntie. Iso nga sorry. Jak sumurot ka da kayo. Ayan nga, iniyara. Di mo ba't kadwa bakit? Di na mangarod kaya ti sumurot kanyak. Awagam di kapsat mo. Ibagam nga amangan nugun dawayan ni Jimmy ti anak na. Naglagi po na, ababae di anak na, kun napintas. Ah, aywanan niya. Ha! Madlaw mo nga minasana mapagtalkan ti panagrup-ro pa na dya Jimmy. Mildred, awan kas ta agsakbay. Di mo lam mo. Napintas di anak mo. Amangan no masulisog ni Jimmy. Kat pagaramidan na iti sana may parbang tanak mo. Nasaya at atao ni Jimmy manang. Di na maarami tikas na. Kanaysa, kadwa namot ni nanang na. Apay di kag buy-buya iti niyos. Nagado ti ubing nga magunggon dawayan ita. Delikado itan ti panawon, Mildred. Manang, Isong agpanunod ka na imbaga. Pagawida mo niya na dito balay. Nakaawag ka mat, Mildred? mabalin ka din na itulod mo pay lang niya na iti ayandama ng Elisa, Jimmy. Ha? Apay ka di. Nasaya at mati kasasaad ni Ana dito balay. Dudi mo kaya, ibaga kinimanan ta iso ti umay mangyawid iti anak ko. Anya? Ita talag sublimanan niya na dito balay. Doon doon niya tamanan bakit. Wan sana naparikot ti makan. Tada tamanan ti pangipawitan ti kabsat ko iti kwarta. Naku nampay. Ay, rumara ko antay nakalaan ti pawit ni Mildred. O sige, gumatangkan to nga ro diti na imas ama sida ha? Wan automatic daytan, lakay. Yan na, kumasidag ka man kanyak. Ha? Apay ka di, uncle. Agtugaw kay ti abay ko. Apay ka di. Aramidak namin ti homework ko. Saan man na natangkan ti ulom? Naimbagak na umasidag ka, nawatan. Ha? Apay akas takamat ka, uncle. Nagpintas ka yan na. Bayat ti panagdakkel mo. Ad-adda alumaplapsat ka. Umay ka. Pangasim, uncle. Ipatamtimag. Ipatanay. Titakan! Yan na. Masapula may tarayak ni uncle. Ni, sa dino tayan ni Ana, lakay. Diyan mo. Padalang mat di tayo. Awan nga rod. Amang ano nagtalawon Itan niya kumaga pong agtalaw ngay. Inong tamaya, wanon niya. Saan? Itan niya kumaga po. Dinakman pagatapan iti sana nasayaat, Elisa. Anyat napasamakan ka, apo. Ni Uncle Robin, Lola. Apay, anyat inaramid na kan ka. Dandani nagginundawayan. Anya? Ay na, masapol ang maamuan ti inam da ito'y. Pagawitan niyo kuman ni nanang ko, Lola. Pangasyo. Sige, apo. Taibagakan ni uncle mo at Jimmy. Tawagan na ni nanang mo. Ayan ti asawang manang. Ni, adakan, Mildred? Simbangpit ka magkaya man. Ayan ti asawang kunak. Awan ng puso. Kasanun no nagbaligi anang gundaway iti anak ko? Isa ba ka? Asino ti... Mildred? Ipag. Anong panagutan? Mildred, ading ko. Pakawanam ko man ka asawak. Saan ko ngayon gagarat ti amin, Mildred? Oresak.
Tsaka mo, no apayan na aramid ko tikas jay. Nakainoma kami ni De. Uray anyaw pa iti bagbagam. Ituloy ko ti darum kontraken ka. Ah, Pagsasaritaan tayo kung may tinasaya at dahito yung ading ko. Awan mo't sabsabali kada tayo. Day takad nga rod manang. Awan sabsabali kada tayo. Ngam apay ang naaramid ti asawam ti kasjay iti anak ko. Oray, saan mo't ang nagbaligi ading ko? Nagbaligi man kan saan. Agpadalat taday taman. Kat pang-aasim tadi mo kanunungan ti aramid ti asawam. Nagtalakak kada kayo. Ngam anya ti inaramid yun. pasensya kan Mildred. Pakawaran na ko ma. Pangaasim ading ko. Di mo patuluyan ti agdarom. Kasanuak laangan awan ta asawak. Amumot nga awan anak mi. Lading itak manang. Ngam nakaikadang akon. Agdarumak. Di mo kanunungan ti madi nga aramid para lang iti bukod mo apagsayaatan wano pagragsakan. Kan di ka manggundaway iti pada matao. Agsalukag kakit ditap no pumintas tumat ti biyag mo. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito yung drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Papanan tayo nga rudan lakay. Papapanawon na tayo umutin takin balay dito pag-ababangan tayo. Saan da ka nun na paabangan ti balay da? Problema kung marunong sa dino ti papanantayo Linda. Sapay basit di balay me. Kan adudan ngagnana di jay. Tadamat nga rudan pamilya dagiti kakabsat ko. Ay, kapilitan nga agawid tayo na ijay probinsya lakay. Agawid tayo na ijay balay dananang. Umanugot nga taninanang Linda. Wen, kasaritak to. Kapilitan nga rod nga transfer tan natin anak tayo ijay lugar mi lakay. O na. Pasensya ka na. Naikatakmat ngamin na iti trabaho. Gapay mat ngamin asyak pa'y tinapili ang naikat. Iti nagbawas na iti trabador iya kumpanyami. Ay, nalasa na balin. Anya nga ikat di mo nagayatan dayta. Agsapol kan tulangan ay ti pakipurdiya mi jay lugar mi boying. Oy, Linda bakit? Ora niya klase ti trabaho dita. Basta nadalos, sirkak. Tapno saan tayong agbisin itanak ta. Nagpauit ka din ni Papak, Lola. Wen apo. Gamjak inroar amin ijay bangko. Tama nga numagastos manen iti awan ka is kan na abanan. Hadun samat ang dikwal tayo di bangko, Lola. Binulan nga gipauit ni Papa manipod abroad. Di binulan mat nga the savings tayo. Adumat ti paggastusan ta apo. Iso abas sitla ti urnong ta. Oho, imposible ah. Amangan nulas-lastugan nak, Lola. Ni, saan apo? Ikanak nga ro di ti kwarta. Tagumatang kiti baro pantalon kan sapatos ko. Di mo't kagat-gatang ta iti gamit mo idinapan alawas. Awanin dagi jay. Nauma akon. Isungin la ako kun, Lola. Anya? Sige nga rod. Alaamon tay inruar ko itay agsapa apo. Di ka mabalin apaayon. Gapot talab na lab ka unay, Eugene apo. Naimbag nga orasyon nanang. Naimbag nga orasyon, anang. Agmano ak. Nay, pabigla-bigla kayo mat nga umay, Linda. Nakalagip kayo man apimasyar. Agmano ak, Lola? Malasong ra kayon. Ne, nagdadakkel mo't dagita bagyo. Kan aguray kayo. Gamit yun sabay dagijay at dayjerwar. Ay, uwan nanang. Apay, mano nga aldaw yung nga umyan dito'y balay, Linda. Agbayag kay samo dito'y. Bakasyonan aya dagiti ubing. Kwa, pinapanaw da kami nga minin iti sigod na pag-abangan mi nanang. Tasandan nga ipaabang.
Iso ano panunot nito magnaudin diti probinsya. Anya, Lola, sa dino ti ayan ni Insan Eugene? Remuar, adda inatendaran na apaskon. Ay, kasta ka di, Lola. Ay, nanang, napanan ni tatang. Aday jay likod anak ko, agin indayon. Napariir ka nung amin ti angin ni jay. Ala, mapan ka ni itayan na, tapno maanginan ka mat. Ngamne, di yu paglubunan di indayo na. Di yu parigatan, tamangan numadadaal. Pagin indayunan ni Eugene dayjay. Sapay naglulukmag kayo. Ay, when, Lola? Kasano nga rodan ti panagadal ti anak yu. No agnaad kayon dito'y Linda. I-transfer min adito'y nanang. Kat, di asawam ngay. Awan trabaho na. Kasano kayo ngayon no awan trabaho na? Ay, agsapol iti pakipordiyaan na dito lugar tayo, ananang. Kat, kasanon no awan pakipurdiyaan na. Alangan asyak timang pakan kada kayo. Ah, Saan aga po tada ipaw-paw itjay ama ni Eugene. Kat namnamaan yung matan nga ado ti kwarta mi, Linda. Tane, kababain mo't kin ni Gregorio. Tane, adamot sa bali a pamilya na suportaran na. no kasta. Nangasawan ni Bayaw Gregorio, nanang. Nabayagan adapay duwa nga anak dan. Manipod na tay day ti kapsat mo nga asawa na. Saanan ang nagsarday ang nagpauit iti para kini Eugene. Ngam idi nangasawan, medyo naksayan ti ipaw-pawit na. Banag ang maawata. Tanya ngay, kat pamilya na mo nga roday jay. Nanang, Iso abaga am di asawam, tasaan nga agsadot-sadot. No kasapulan nga agabrod, pagabrod amon, tapno makaurnong kayo adagos, kat makabalay kayo matan. Masakit ti ulo, Lola. Ha? Ay sus, nabartag ka manan, apo. Kat nangan ka ka din. Nabsugan ni ti pulutan, Lola. Masakit ti rusok ko. Napgas. Kan makabakwarak, Lola. Ay na, mabiit lang ang apok. Taalaag di palanggana. Dalasam, Lola. Nasakit ti tiyan ko. Maulaw. Sige, mabiit lang ang arod. Linda, bakit? Nabartag mo di ka anak ka masimbang bag. ay, wan nga rod Nagubing pa'y laang ng nasumok na gaya man ti tumimtim iti arak. Kasta unay apa na nga si kaso ni nanang kankwana. Linabaran na sana sinukatan. Wan nga rod. Kasla matartaran tapay itay ang mga saasikaso kan ni Eugene. Panawal nak dito ko lang. Ni. Bugbugkawan na mo to ni nanang. Naglukon. Apay nga akas jay. Payman. Baybayam lang ba't? Nubagbagaam. Inton saanin ang nabartag. Tama nga nun adang agwal ang sermonang anabartag. Ay, madila nga mintirik na kamakangag iti kasta. Bugbugkawan nakit din ni nanang. Da kayo maggaya man ti. When Eugene, narabyan ka matasin mang patidikal man. Nabartag ka pa'y. Kalpasan na, bugbugkawam ni nanang. Ha? Madi ati kasta ka anakan. Di mo bugbugkawan ni Lolam ata madi. Masakitan mo't Ala, Eugene apo, ingkagdigusan. Taamangan nulumami is jay indadang ko apagdigos mo. Lola. Di ka man agpakalaing amangong unget ijay apo kok si Kalinda. Jak ungong tananang. Bagbaga aklaeng. Tane, madi tinangag ko kan kuana idirabi Bugbugkawan na kayo matan. Di yu itulo ka kasta daramidan na kada kayo Numasair tirik na ni Eugene. Basol mo, Linda. Ha? Apay, si kaya tinang padakil kan kuana. Tako ng mitlan asino ka namang sersermon kan kuana. Nanang. Bayam asyak ti mang disiplina kan kuana. Tasyak ti akin kargo kan kuana, Linda. Sensitive nga men ni Eugene. Basit lamang na, masair tirik na. Iso abay bayam. Kabaulak a disiplinaan jay apo.
Selvi, anyat kukuam dita sango ti computer ni Eugene. Apay anak katugaw ka dita. Ay, awan Lola. Jacqueline no katanti computer na. Nagtugawak lang dito hindi pilid at tugawan na. Kankit kita lang ti computer ni Eugene, Lola. Di mo pa kibiyangan dagita Kandi ka agtugaw dita. Tamangan numadadaal. Ha? Agungat dayjay numadadaal dayta. Kandi na kayak nga adda makibibiyang kadagiti gamit na. Arumar ka man ngamin dito'y silid na. Apay ngamin ayang adda ka dito'y. Sige nga Rod, Lola. Sorry. Inka kay di agdalos ijay kusina. Agwalis ka ijay ruwar no iso. Tumulong kayo iti trabaho dito'y balay. Tapno adda serbiyong agnanaod dito'y. Selvi, igatanganak man iti sunal ko, Gistor. Ha? Agsunsunal ka, insan? Ala, madi iti salon at ti kasta. Nagubingan ka nga agsunsunal. Nakairwama kong tikasta. Alagi din. Inka gumatang, taglaladutak na wan sunal ko. Pati arak, grabe ka mat nga ginunggayam. Nagmayat to pa. Mayat, no mapadasan tayo amin da kita. Tapno ma-enjoy tayo. Di kinagtutubo tayo. Isa siga. Tuladan nakid di mo. Tapno ma-enjoy mo tagbiag. Manchak, insan. Kan may sa agungat dana ng kantatang. Kaasi ka mo. Taadda mangungat kan ka. Ngam siya. Awan mangungat kan niya. Iso maaramid ko amin nakayat ko. Ngam kita, Ang mga numasubraam katanyapay ti mapasamag kan ka, Eugene. Awan. Kanya ko mga. Mayat kit di Enjoy life talaga. Nala. Igatangan na kon Selvi. Darasam. Oh. At ito tangtan ko na pa nagkabiti di kalsada bakit? Ay, apagisong. Agin-roll ta anak ta inton o may alawas. Gumatangak iti kagawaan na iti pagadalan. Alang arol. Ano usan tayo pala no niya ti adda? Tani. Awan pa'y matmaster ka na permanente at trabaho. Pa-extra pailaan ita. Wen, adan tulat talakay. Ganda kwartayo. Mangtad kayo mata iti paggatang iti pagas. Tani, awan kwarta ko. Mababain ako nga daw-dawat kini Gregorio. Kane, para kini Eugene nga anak na tititad na kwarta. Sige, alayan yung tinabat-bati a kwartak nanan. Adtoy. 500 laang? Umanay ayamat dayta. Makik-extra pay lang amin ni Boyeng iti trabaho, nanang. Iso nga agin nanos tay pailaan, ha? Naimbaglan no makasapul iti permanente at trabaho na. Nakurang kayo ngamin iti diskarte. Makitinulong kamit ngamin nga agtrabaho Linda. Tapno dua kayong agsweldo. Saanan nga uso ita ti housewife. Pati asawa a babae ita kat agtrabahon. Man-manon ti makitam a housewife ita. Nadis-diskarte pa'y kit di ati babae itan. Kaadwan na. Bumawi kami to no makasapulak iti napimpintas basit at trabaho, nanang. Marigatan dagiti dadakkel mo amang padal kan ka. Iso adi kan agkolehyo. Wen nga rod, Lola. Kaya't ko kumapit ti makalpas iti panagadal ko. Di mo ipapilit no talaga adiyo kabailan. Di kagbalin nga agraraman, Selvi. Ha? Naimbag pa'y ni Eugene nga agadal. Ta talagang adda pagadal na. Tadaket nga rod ti ama namang supsuportar kan kuana. Wen nga rod, Lola. Nakapapal ti kasinsin ko. Adda pagadal na ngam di namat kaya tag-eskwela. Di na pa'y inturpos ti high school. Uray saan ang makaadal ni Eugene. Tadda jay ama namang tulong kan kuana. Ngam si ka ngay, kurang iti diskarte di amam. Iso atulungam dagiti dadakkel mo. Agtrabaho ka din, tapno agsweldo kan, kat makatulong kamatan iti magastos dito'y balay. Narigat mo't no siyak amin. Tangay 20 matan ditawan ko, nanang. Agtrabaho akon. Ada pang isirkan tigayim ko kanya. Pagtagilakwan iti cellphone accessories, nanang. Ikarigatan da ka pagadalan, anak po. Da kami tagtrabaho tapno makaturpos ka. Amok tirigat yung kan ni tatang, nanang.
Diyak kahit nga agrigat kayo. Nga problema kayo iti kwarta pagadal ko. Iso nga agsardeng ak pailaan. Agtrabaho ak. Tanadan don kwarta di aginrolak ton. Kasaritam tong arum ni tatang mo ah. Tapanag ko na di nakapalubusan day jay. Tati kayat na agtuloy kang agiskwela anak ko. Tulungan dak amang kumbinser ka ni tatang anang. Please. Nagkapuam, apo. Apay nga itakalaang asumangpot. Manungal daw at ika nagawawit. Ikanda kiti kwarta, Lola. Ayan timpaw itamak. An-anwam ti kwarta. Inikan kamot idi na panalawas. Dakkel pa'y agatan di intad kukan ka. Ikanda ko no saan. Ay, di makil dagiti mata na. Kasla jar na timang kabil kanyak. Ayan ti kwarta ko na. Wan, mabita ang taikan ka. Inak mga laijay silid, apo. Eugene, adda sa bala madmadlaw mikan ka ah. Pasaray maikulkulang ka. Kan kanayon nga awan ka dito balay. Sano sumangpit ka? Kasla ka malugluganan. Nagalas ti sawsawang mo kanilolam. Apay ayaman nakibiyang kante. Nalipatan yung samot na makigigyan kayo lang dito'y balay mi ni Lola. Panangisa kitar aramidak. Sana pan nakibiyang Eugene. Mga asim, liklikam ti bisyo. Kita man talangam, nagkutong kan niya. Di kan samot ngamin matmaturugan. Kita man dagita matam. Kasla rumwaran dagiti bukal-bukal na gapoy ti kinakutong mo. Awan bibiyang nyo kanya. Agdaw-daw ta kaya ti kwarta kin ka. Libren to pa'y ti kan ninyo dito'y balay. Ta kwarta ti amak tigas-gastusan tayo dito'y. No, adda pa ka-extra niya angkal mo, makagatang kami mo't ititaraon. Ganda duma pa yung masapsapol dito'y balay. Manumot laday tangay. Nagpasit. Di kayo pa'y lang amin pumanaw. Imbes ng awan makibibiyang kanya. Nung simangpot kayo dito'y balay, aman nakibiyang. Nanang, bagbagaan nyo man ni Eugene. Sa balin tinasumok na. Anyat problema maya kini Eugene. Saan na kayo mat apakibibiyangan na? Nanang, tubngaran nyo kumatimadingar aramidan na. Di pa nagbisbisyo na. Saanan agaraw ti normal at tao ti garaw na no daduma. Jay anak yo laang ti pakibiyangan nyo. Sumanao kayo. Inton ko jay anak yo tinasikugan abalasan. Ha? Pananginsulto ti kastangar aramidam. Kasladyak amo ti mang disiplina iti kastangay bagbagam. Sana kasta nanang, ngam sa baling arot ti ugali ni Eugene. Kabalan na kayo pa yan nabugkawan. Nairwama kon. Style na lang dayta. Ngam patpat ganak dayjay nga apo ko. Kan patpat gak matunay. O anya, naka-enroll kan, Sylvie? Wen, Glory. Ngam, madanaganak. Amang ano tsak kabailan nga igiddan ti panagadal ko bayat ti panagtrabaho. Kabailan ta, friend. Saan tamot a full load iti subjects ta? Sa bagay matkit di ah. Isu na lang ta mabayag sa ta makagraduar tabas titilod nga inalata. Saan abali tinapatag, makalpas na. Di tanto mapupuutan day ta, Sylvie. Kat, amo ka di dagiti dadakkel mo ti panag self-supporting mo? Saan, Glory? Ala, agpada ta. Uray siya, jak mat imbagbaga. Takayat ko ida a sorpresaan. Ingkay maturugan na nang rabi iuna yan. Hijak makaturog. Pampanunutag jay apo ko. Sino nga po ko yun, nanang? Kat ni Eugene Asino pa'y kuma? Madanagan Manualawasan a dinagawa-awid. Di na pa'y ibag ano sa dino ti ayan na ita. Ay makapadanag talaga. Kasanon no dadakas ang mapasamak kankwan. Alahin kay maturugan. Tama apektaran ti salon at yu iti kanayo na panagpuyat yu. Sa pulen tayo kuman ni Eugene. Pangaasi yu, Linda. Linda, bakit?
Kita ang dati yung upload na iti social media. Ni Eugene mo daytoy. Apay nga ka sa titsuranan. Ipanpanawagan ta no asino takin kabagyan kan kuha na. Tamapukpuko ka no tilimbong ti panunot na. Agpatpating na kami ti kalkalsada bakit? Ay sus, ala, puntakan tayo man daytan ng ipos. Tapno masukon tayo ni Eugene. Nuko na yung alahan nyo. Fight! Dil na dil. Eugene ako. Anyat na pasamakan ka, anak ko. Nanang, naigumon ni Eugene iti may parit nga agas. Iso akas na tinagbanagan nan. Kasanong ay daytoy. Maagasan pa'y nga tatoy ka anak ka, Linda. Ipaagas tayo Ang awambat kwarta mi nanang. Sapay nabayagan asaan ang nagpawpaw iti ama ni Eugene. Tanaadaan ka no iti sakit. Iso asaanan ang makatrabaho. Anya? Di selving ay, di mo't agtrab-trabaho ijay syudad. Ang mga no adda madiskitaran na ijay akwarta. Awan mat nga ron may pawpawit na kwarta nanang. Anya, nabayagan nga agtrab-trabaho ijay. Awan pa'y impawit na. Basit siguro ti sweldo na ijay Di pa'y nagawawi dun tamakumikum ka no. Ang mga no nakiasawa mo dun. Ngam inlimod na laang. Ay, saan mat siguro nanang? Papanan niyo, Linda. Inawagan ta kami ti anak mi nanang. Mapan kami kano ijay syudad. Anyat aramitan niyo ijay. Jakman mo. Di mo timbagan ni Sylvie. Basta kunana amapan kami ijay. Ikuyog da kayo kumata imbilin ni Sylvie ti panang ikuyog mi kada kayo. Ngamawan mat kadwa ni Eugene diti balay. Uwan nga rod. Jak babali na panawan. Tamangan no pumanaw manon. Katagwalang-walang manon. Ala, da kami latangarudan ti mapan ijay syudad nanang. Anya ti kaya tasawan daytoy Sylvie anak ko. Apay nga datayo diti pagadalan. Kan apay akas ti suot mo anak ko. Isagot ko kada kayo ti baligik nanang. Tatang. Anya. Nag-self-supporti nga iso nakaadalak nanang. Tatang. Katjak imbagbaga kada kayo. Nakayat kayo asurpresaan. Ay na anak ko aya. Diyak ninamnama ang maisakan mo siksikat ti panagadal mo. Ay na, kablangon na ka na natuloy mo tarapaap mo anak ko. Congratulations anak ko. Agyaman nak nanang. Tatang. Ang magnanakaw ay ugali yan. Nasa iyo kung magnanakaw ka o hindi. Eugene ako, mangan kanun. Inggawan ka ni Tikanam. Let's go sa makakatulong sa pag-unlad. That is the best weekend daw. Eugene, mangan kan kunak. Apay ngagsip at kagay apo. Lola! Ala! Saan na nasayati ka stadyar ti kasinsin ko? Dangran na kayo matan. Huwan nga ron ako. Kanayon nakakabilin no kumaro. Ipaagas tayo ni Eugene, Lola. Ha? Awan mat kwartak apo. Saanan nga agpaw-paw iti abana. Nabayagan, tagsakitan. Siyak ti makaamo iti magastos, Lola. Oh, adto dagiti vitamins yu, Lola. Kandagiti agas yu. Nagatang ko aminan. Ag-iawanak, apo. Itataadan iti pagagasan ni Eugene na kasinsin ko. Aginana kayo matan. Kat ikan yu matan iti importansya ti salon at yu. Ag-iawanak, selfie. Nagsaya at kaga apo ko.
talaga pinadakkel na ka, dagiti dadakkel mo ana saya. Tadi mo amo dagi balas. Asino ko matibalsak, Lola? Siya ka lola ma. Tadi ka man lang inultulungan na pulos. Ultimo pa nang ipatag. Jakim parignakan ka. Taim pa may sakti atensyon ko kini Uchi na kasinsin mo. Ba nagapagpapabawiyak. Ngamin at napapaborito nga po ko. Saan gaya manasaya at tikas jay nga ugali. Ala, di kayo agsangit, Lola. Agragsak kayo kiti. Tama ipaagasan ni Eugene. Barang agimbagan, kat agbalbali yung matan. Basta siya, napatag kayo latakan niya ka, Lola. Saan kayo abaybayan kadananang kantatang ko? Awan ko mati paboritong nga anak kan apo ko. Kaditay tengel ti masakbayan, ti tunggal tao. Alaga gayem, ditan di nagpatinggaan, dayta pakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurate gayem yo, Jenna Almoite. Ipapaimot lang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless kada tayo amin. Biyag. Ti tao. Ano sampay laeng daytoy tuyo ken turon abalon mo ari na anak ko. Tawan kwarta nga ipabalon mi paykan ka. Saan da pay ngamin nga inted ti bayad ta inlakok aturon. Anyamot day tang ipagpabalon nyo kanya ako, nanang. Kababain akanan ni eskwelahan. Sapay puro kwarta ti balon dagiti ka eskwelaak. Anya nga karot anak ko. Ano sampay laeng ano anya tadda. Sana bale. Tano at danto paglakwan ni nanang mo itituron. At danton dalawan mo. Jak agbalunan. Agdawat aktulangan iti gayem ko ani Feli. Apayakas naman ng tirupam asimrak dito'y pagadanan. Masurunak ngamin kadang iti dadakkel ko, Feli. Jay turon kan tuyo ti pagpabalon da kanya kung iti eskwelahan. Kat, apay, anya ti madiijay, kat naimas matdagi jay amakan. Kababain akanan diti pagadalan ti kasjay, Feli. Ha? Nukas na, awan balon mo ita. Awan nga ron. Ala, kat umay ka nga rod tapagudwaan ta ti balon ko akar ni ti manok. Ay, imbag ka pa eh. Ay, thank you talaga, Feli. Ano, ikanak. Apay, nagladaw ka na gawid rin na anak ko. Supay ko mati maitulong, mumut kinilanang mong agbalkot iti turon nga ilako na. At da ngamin inaramid may jay pagadalan, tatang. Isa naladaw ka nagawin. Kasta ka di anak ko. Malangarog, ingkag sukatan taginaw kay ti plataw. Aginawak manan. Kituan anak ko. Isulang mataramidam no sumangpot ka. Makauma matikas to'y. Alaman langan. Bumangon kan rin na anak ko. Amangan numala daw kay ti klasem. Ingka mangisa ang itikanin tayon. Anyamatan. Di kay pala nagisang mat. Ay na anak ko, maawatam kumamot atani. Isamsambot ko nga rod nga iluto daytoy turon nga ilako. Tapno masapa ak amapan mangisursor. Jak nga ron na mo dagluto. Balasan ka nanak ko. Nasken asurwam meten ati agluto iti kaneng. Nagaduman na sa uyon. Wen man langan. Ni matnanang mo di aglaklako iti turon rin na. Umay ka, tasit kanta. Ay, manjak, Feli. Mabainak amaamuan dagiti classmate ta ananang ko taglakla o iti turon. Ala ka, api nga ibain mo. Basta umay ka dito taglamang ta. Tapno saan data ang makita. Saan anasaya at nga ibain mo ti dadakkel mo, Rina? Rumbangkit di ko ma-proud ka kankwana. Tanagagat nga aglaklako. Umay kakit din. Ah? Mapantan iti classroom.
Kanayon lata na maladaw nga gawid ti anak tateri. Wan nga rod lakay. Kabut-buteng pay ita ti agpakarabi taado ti tambay aloko di tadaldalan. Wan nga ron makapadhana ka talaga tayo ti arena. Apay an narabyan ka asim mangpat. Naggapwam rin ha. Kat iji pagadalan ha. Nagpractice kami ngamin. Anyat masida. Adali nutok adinengdeng anak ko. Iso ti pangrabyan tayo. Dinengdeng lang ka na yun ng kasidsidaan tayo. Ay na anak ko, anya ngay nga rod. Kat isulaang matiad na. Kan naimas day to linutok. Taadalaok na amarungkay. Maalaing kaagsukatan. Tagi dasarak tamangan tayon. Hi, Rina. Ha? Sino ka? Ape nga mong tinagan ko. Napayagan na makitkita ka lang maglabas dito store. Tunggal mapan kag eskwela. Ha? Talaga abalasan ka na niya. Nakapimpintas ka pa eh. Sige, panawan ka pa Adda ka no meeting dagiti parents inton bigat. Ibagam to ka dagiti dadakkel mo. Ay, when gaya man niya. Meeting dagaya magpaiso. Kat, apay ngay, di ka agawid. Nalpas matunti klase tayo. Jak pe agawid, Feli. Masadsadutak ngamin tanakad adumot ipaparamid tayo di balay mi. Kat, anya nga rod. Talaga akas na. Tapno makatulong tayo kadagiti dadakkel tayo. Masadutak nga rod. Mabalin ka di nga umayak pa langi di balayo. Mabalin mat. Ngam amangan no biro kanda ka. Saan? Siyak di makaam mo, Feli. O sige nga rod, intan. Tapno saan ta mamalaman. Rina anak ko, narabyan ka manun. Sa dino ay tinagkapwam. Napanak na ki-birthday siya yan da, Feli, nanang. Ala, numaminsan, di mon ulitan ti agpakarabi ita delikado iti dalan. Ina, kabalak ti bagik ko naklangarudan. Di mo laam mo anak ko. Aywan, adagaya meeting dagiti parents inton bigat iti pagadalan mi. Kastaya, o sige nga rod, tamapanak to. Di kay man nagkawus iti kasla trapo na. Tapno sana kababay ni iti pagadalan. Di napintas ti ibado yun to. Di nginginaan na kawus. Anya nga rod ti mabalain, no awan kaus ti inam ang inginaan anak ko. Ure sana nginginaan na, basta desente. Ne, apay, magitugot ka pala itilakom at turon iti pagadalan dari na bakit? Wan lakay, taisupay ti malakwa. Sigurado nga ado ti tao iti pagmimitingan. Uray di mo ka adwan, naplo saan ka amarigatan bakit? Wan lakay. Mangibabain na talaga dahil dyan ananang ko. Apay manan aya. Kasano, nangitugot pala itila ko na aturon ni iti pagadalan iti meeting. Tilagbain. Anya ngay kumatidakas dita. Mayat ket ti tapno adda kwartayo. Adda itad na abalunam dito'y pagadalan. Mangibabain. Naamuandan aglaklako laang iti turon ti inak. Anyalat sa wandag iti tattaon ngay. Awan makitak adakas iti dayt na Rina. Pagsapulan ti inam dayjay. Iso adi mo sa wanti kasta. Makapasuron ngamin. Iti kasta pa nagsasaom. Kasla awan patag ti inam kan ka. Patpatgakmat ngam mabainak lang amin amamuandang aglaklako iti turon ni nanang ko. Naimbagkan ka ata ado ti kwartayo. Tapno ammo. Apalan ka. Tanagagat ni nanang mo. Wan ado ti kwartami. Ngam amom ka di. Nga agdumati ugali dagiti inata. Ha? Ni nanang ko nagsadot. Agsel-cellphone laang igibalay tar aramiden na. Di na pa'y matulungan ni tatang ko ngagtrabaho. Anya? Wan, ngam oray kasjay. Ipatpatag ko latan ni nanang ko. Iso akabayatan asibibiyag dapay. Ipatag tayo ida. Tanarigat ti awan dadakkel na. Feli, sa dino ti ayan ni Rina. Itad ko kumaday to'y turon ameriendaan nyo.
Napanbiit nag-CR nana. Urayan nyo basitan. Saanen? Ibatiklatan kan ka daytoy balasang ko. Kanan nyo adwa dayta. Amangan ngamin no agungot manen no makita nak ditoy. Kan maysa, adapay ngamin papanak balasang ko. Sige nga rod nana. Agyaman na. Hi, Rina. Narabyan ka man. Awan ka diti ka duwam. Si Kamanan. Apay ayan awan kadwa. Awan bibiyang mo. Damdamagak lang, mat na awan ka duwam. Tanog may saka. Itulod ka. Ha? Ay saanan? Kabalak tagawin na si Shak. Ditakan. Rina anak ko, apay, awan ka diti klasem. Aldawan, bumangon kan. Awan klase. Apay aya. Nukas na nga rod, bumangon kan. Takadwaan nak amapan aglako iti turon. Masadutak. Kan dapay papanak no madamdama. Bumangon ka kiddiditan. Tatulungan ti inam naglako. Adda nga rod papanak. Anya kayo mutan. Maalabay amon lakay. Siyaklatan ti mapan aglako. Mi, anyat gagaram. Apay ngay may ka dito'y balay. Umayak man agtambay dito balayo, Feli. Apay, awan ka diti kadwam iti balayo. Adda ngam jakayat kagyan ijay ita. Tati kayat ni nanang ko. Kadwa ka mapan aglako iti turon. Kat masadutak. Kan kababain. Amangan no makita dakdag iti kaeskwilaan ta. Anya? Hay, unay kan. Alangaron. Ngam dito'y kapay ta ituloy ko ti aglabakan agdalos. Yak pa'y masangot ti makiin misturyakan ka. Ala, naiturog mo din ni Rina dito'y tugang. Ay, Rina, bumangon kan. Nagmayat ti maturog dito balayo, Feli. Awan disturbo. Wan, ngam kita taglawlaw o. Nasipngatan. Ang mga nubirbiro kandakan iti balayo. Ay, ala. Wan magpaiso. Sige, agawid ak nga roden. Wan, ngam kita tidalan mo Agan-anad ka tanirabiin. Wan, Feli. Di ka mandanagan. Nairwama kun. Kan kabalak ti bagik. Lakay, madanaganag. Awan pa'y laang ti anak takat ni nasip nguten. Ala, tarumwarak. Inaksurutan no sa dino tinapnapanan na. Wala kay, aganad ka atan nasip nguten. Ala, kaslad na tao amang sarsaron no kanya ka. Rina, bitlag. Nagkita tama na. Kana yun, ti panagranata. Si Kamanan, apay asursurutan na. Nabayagan na kaya't ka na itulong. Ngamtimot nyo niya. Isa sinurot ka. Yat itata dulwatan. Maaramid kong tikay-kayat ko kan ka. Hansan, di nakasitgan. Agriawak man itinapigsa. Ure, agriyaw ka. Awan makangigkin ka dito, Rina. Anya, Oh my God! ipadanak pangasim. Di nagpagaramitan ni Tigagas. Masik ako makanyag. Kukuha kay tan, Rina. Oh my God! Tinagbaklan! Ibabanag! Pangasim! Mapantay di ka sa makan. Tapno awan makakita ka tata. Mapantay. Hoy! Ipatamtam ako! Tatang! Tulungan ng tatang! Tiwanan ba'y nalakay? Di tayo! Oh my God, anak ko! Abay, ano tararabidam dito eh? Tatang, ibagtada kayo. Panggap na kagundawayan da Jalusyo. Anya? Oh, tiyawanan ba'y na lalaki? Dandani ka harudan, anak ko! Daytan ti bagbagami iti amamken ka. Kunami adi ka agpakpakarabi iti dalan. Ngam natangken to mga minti ulom. Anyang ay, dandanikan na isagma kanak ko. Uwan nga ron, nanang. Ala, pag nakmamday ta anak ko.
Amom ton no sumaro no. Di kan agpakpakarabi wan. Wan, nanang. Agawid akong, Feli. Mabanag ka sa ospital. Ha? Apa yan? Asino tina-ospital? Intaray da kano'y sa ospital ni nanang ko. Anya? Apay ka no? Naatake ka no, Feli. Anya? Saan na makapagnaninanang mo, anak ko? Nakakasimot ni nanang. Apay nga isupay tinakapasamakan ti kastoy. Nagadumot ama nagdakdaka sa tatao dita. Ngam apay atipay ina ka nakasingsing patlaunay. Ikararagta nga gimbak tumot lang ti inam, anak ko. Kumusta ngay ni Nana Terry? Na-stroke ni nanang ko, Feli. Kat saan na makapag na. Lukas na. Saanan ang makalako ni nanang mo? Saanan Ay, kailiw ko pa yan tilako na aturon. Nagsamit ka na imas. Ay, wan nga rod, Feli. Ngam, saanan ang makalako ni nanang ko iti merienda. Kan di natan maituludan iti merienda ta. Nasapa kamot anagawid, anak ko. Wan nanang. Tamo ka di mo kabaalanan tagluto. Iso ang manipod dita. Siya kung tagluto. Ha? Ay na, agyaman na kanak ko. Wan nanang. Nang, mabalin ka di nga isuro da ka agluto iti turon? Ha? Apayan ako. Makapangpangan ka kadi iti turon? Kayat ko ang masuro, nanang. Takayat ko mati mapanaglako na awan klase mi. Sigurado ka, anak ko. Nanang. Ado nga minti mailiw iti lako yo aturon. Iso akayat ko mutin taglako. Kan tapno makatulong ak kada kayo kan ni tatang. Maragsakan ak unay iti imbagam, anak ko. Agyaman ak, taam mo munti makitinulong ita kada kami iti amam. Nanang. Kat pakawananda ak no sana nasaya at tinararamid ko iti kalabas. No nagbalinak asadot. Kan natangkan ti ulok kada kayo. Ay na, agyaman ak ta nakaamiris ka matlaangan, anak ko. Ala, isuro ka nga rod nga agluto iti turon, anak ko. Masapa kamot nga nagreeng, anak ko. Kat awan mo ti klasyo ita. Wen tatang, masapa ak ngagluto iti turon. Tay sursur ko no madamdama. Ha? Agisursuro ka iti turon? Wen tatang, tay supay ti paglakwak may tulong ko kada kayo kan ni nanang. Oh, ay kat wala, anak ko. Ay na, maragsakan ak unay iti bakit kitak itaken ka. Di ka kumagbalin apadagsen kadagiti dadakkel mo. Kandi mo iday ka niti sakit ti ulo. Agsingsingpad ka katagtulnog ka kadagiti amin nga ibilindakan ka tapno napintas to titungpal mo. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, niya po Diyos, timang tarabay kan mang bendisyon, iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Sa dino tinangi kargamin ti uniform ko, antibiring. Adda iti kabinet mo, Anton. Awan mo ti jay. Nakahanger, nakong. Nakayo man langan ti mang sapol ang ti. Itay pa birbiro kam awan mo. Inwara ko kumaano da. Mabitla ang nga rod ta siya kung ti mga alabarok. Ni mami, rimor ka din? Nasa parimwar, tada ka no meeting da. Ala. Agawaan nyo nga rin ti mga alay ti uniform ko. Tapno sana kamala daw iti klase. Kasapulak ti kwarta, mami. An-anom ti kwarta, anak ko. Awanan allowance ko, kan ado ti babayada kiji pagadalan. Mano ti kasapulam, aya. 10,000, mami. Anya,
An-anuam ti kasta kadakkel agatad. Kat allowance ko kan pagbayad ko iti pagadalan. Nagado ti mabayadan iti school. Ala, ipalagip mo inton bigat. Ang mga numalipatak manan. Agkape kapay ading ko. Adto ti tinimplak akapen. Agyaman manang. Itay pay aming mingmingam tiladawan nyo kanagitindwa nga ampun mo. Nagpartak ti panaglabas ti aldaw manang. Kaano laeng idiinampun ko datrina kan Anton. Ita, kolehiyo dan adwa. Manuabulan laengen kat agraduardan. Ay, bumakbakat matanda tao. Kasta talaga ading ko. Saan tay amalapdan ti panaglabas ti aldaw. At iti regalo kan ka para iti panagturpos mo iti kolehiyo, Trina. Ay, agyaman nak mami. Daytoy mo ti para kan ka, Anton. Agyaman ak, mami. Happy graduation kada kayo, adwa. Agyaman kami ititulong mo kada kami mami. Awan anyaman na. Pagrebengak ti mang paadal kada kayo nga anak ko. Kumusta nga iti trabaho nga inaplayam Anton? Naawat ka kadi? Wan manang Trina. Kalkalpas lang ti interview itay. Yung naawat akadagos. Wow! Congrats nga rod na! Ang damat lang nga natalga na trabaho. Sika nga, kumusta ti application mo iti may sa asikat na kumpanya dito lugar tayo? Nakapasa akitiin mo na nga interview. Adamanin sumaruno. Ngam, amo kadakkel ti tsansa maawatak. Nukas na nga ron. Congrats in advance, manang. Thank you, ading ko. Naimbag ka pa ay karidad, ading ko. Apay mo't anaibagam ti kasta, manang. Gapot adon, tinatulungam. Ado nga minti kwartam. Saan nakas kanya ka mamirmira utaklaan. Hindi mo sawin ti kasta. Tasaan ka abaybayan, manang. Tano saan aga po ititulong mo kadagiti dadakkel ta idi. Saan ako maanak kaadal. Pinagsardeng da kadagiti dadakkel ta idi nga agiskwela. Tapno matulungam ida. Isu adakkel ti na itulong mo kanya. Katadda aklaang mat dito'y amang tulong kan ka. Isu ano adda ka sa pulam. Ibagam laang kanya. Agyaman na ading ko. No nakiasawa ka siguro, may mayat manan. Sipod pa'y idi. Talagang awan planok ang makiasawa manang. Isu nga rod anang ampunak laangan. Kat ita, nakaadalon nagitidwa nga ampun mo. Wen, kat isudan to ati mangituloy itinarukyak manang. Isudan tumet laang ti tumulong kadagiti agkasapulan iti masungad ngal aldaw. Nay, hada ka matgaya man karidad. Ay, makabanog manang. Nay, anya ti kayat mo nga inuman, tayalaan ka. Inton madamdamalaangan. Daanton kan Trina, ayanda ka di. Ay, sanda pa'y matanagawid. Ang mga no nag-overtime damanan iti trabaho da. Wano saan, ang mga no andamanan ti outing da. Wano simurutan da, katrabahuan da. Ay, nairuam dan iti kasta panagbiag. Tunggal agsweldo da, gastusin da amin. Wan nga ruda dua atawanan ngagtrab-trabaho da. Awam pa'y pakakitaan ti sweldo da. Una yun, nagijay nga anak ko. Di dan samot amo ti agurnong iti kwarta. Puro gastos ter aramidan da. Manang Bering, makaturturog ka ka din. Saan pa'y mat, karidad? Apay aya. At tugaw tapay lang harod dito iterasa. Taday pagakan ka. Anya day ta ading ko. Manang, nabayagan a panawan asikat iti multulong kanya. Isoan a panunot ko ti agsubad iti kinaimbag mo kanya akabsat mo. Sa anak mo't ngagkidkid daw iti subalit. Wano bayad da kita ading ko. Agipatakderak iti balay mo, manang. Anya ay isaanan.
Tapno adamot mako na abalay mo Jakon ka sa pulan ti balay. Bakit ako nading ko? Kan may sa, agpadatamat nga awan asawa na. Idunar mo kit di manen kadagiti agkasapulan dayta. Tapno mapadasam mo't ati maadaan iti balay manang. Amok dagiti sakripisyom tapno matulungan na. Sika ti mga asikaso kanyak, kan kadagiti ampun kuno kasta nga adda trabaho. Umdasan kanyak ti panagnaed ko diti mansyon mo, ading ko. Basta mangipatakderak iti balay mo. Kan saan ang masapol nga inaldaw ti panagtrabaho dito'y balay. Dakkel mo tandaan ton kantrina. Isuda mo ten ati agluto iti kananda kan mangilaba iti murangda. Una, si kangarog ti makaam mo. Noanya ti pangadang mau para kanyak. Si Kati masurot, ading ko. Nangag ko ti saritaan da mami kan antibering itay agsapa manang trina. Anya ti nagsaritaan da? Pagipatakder ka nomot ni mami iti balay para kenkwana. Anya? Ay, sana mabali na. Makibingay kit din iti tawidan takuma. Wan nga rod Uray ampon talaan. Dakdakkel lat ti karbangan tayo sa nikwa ni mami. Gamdaya kapsat na. Ay, wala. Makadlawa ka talagan. Tila mat mait itad ni mami iti dayja kapsatnan. Kat dayjay mat nga antibiring. Awatan na mat amin. Ay, ang mga nudita mapupuutan kat maibusan ti kwarta kan sa nikwa ni mami. Gapo iti kaiitad na kan kwa na. Agi patakder kayo mat gayam iti balay ni antibiring mami. Wan, tapno adda pagnaedan nga. Bakit matan ni Antiyo? Saan ang mabalin nga iti tungpalbiyag? Kat agnaed dito'y balay, tapno pagserbyan na tayo. Kasapulan na matan ti inana. No kasta? Saanan nga trabaho na antibiring, mami? Saanan, anak ko? Kat, mangala kayo nga ron iti baro ababaunan. Panagkunak, saan tayo nakasapulan ti babaunan? Amuyo matan kan anton ti mga sikaso iti bagbagiyo. Anya? Mami, nakitak niya antibering iti silidyo iti kalman. Kat anya ita anak ko. Panagkunak. Paginteresan na dagiti alahas yo, mami. Anya, ananwan na kumadagiti alahas ko. Kat saan ba't ang mahilig iti kakasta? Jakam mo, mami. Basta bantayan nyo ti kabsat yo. Ang mga no di yung mapuputan kat itaray na amin ang kinabaknang nyo. Sana kasta ti kapsat ko. Di na maaramid ti kasta. Di yun lang mo No kinabaknang ti pagsasaritaan. At darag iti agbaliw ti ugali na. Anya? Naksayan nga agpayso ti alahas ko. Tinasayat. Agpakabitak iti CCTV dito balay. Ngam ilimot ko. Awan ti pangibagbagak. Nas ka na maduktalak no asino ti pudno nga agtatakaw. Nay, adda ka magayam dito silid mo. Itay pasap sa pulan ka, karidad. Wen, busy tada kayat ko ang maamuan manang. Kayat mo amaamuan nga? Wen, kayat ko aduktalan no asino ti pudno at traidor dito balay. Ada ka di masapol mo manang. Ay, kwa, sa lunsodak kumano anya ti mailuto a pangaldawan tayo. Nagpalingki ak itay. Adda karne naten kanda duma pa ay. Makaamu kalatan manang. Sa anak mo't anapili iti makan. Nalang arod, panawan ka pa'y dito eh. Kunak man no nakasaritam ni Mami Anton. Well, mo, imbagak apaginteresan ni antibering dagiti alahas na. Apay nga nga imay ti engineer dito balay. Desidido mo't ni Mami amang ipatakder iti balay para kan antibiring. Yabay na paimot dito balay ti ipatakder na. Mano ti budget da? Diyak mo Tadayo ti ayan ko idag sarsarita da. Ngam, nakitak ti kwarta nga inyawat ni Mami. Ado day chay. Diyak la masigurado naman mo. Inasitgam ko maida atap no nangag mo ti saritaan ta. Amangan no makadlaw ni Mami no aramidag ti kasta. Ngam may salaang ti masigurado.
Milyones ti budget ni mami para iti dayta balay. Ay nagyaman naklaunay ading ko. Nalpas mutlaangan ti balay ko. Magustuhan ka di ti disenyo kan kulay na manang. Magustuak launay Nagpintas. Idiubing tayo pa'y lang arap-haap ko ti maadaan iti kasto abalay. Jak pulos ni namnama. Asi kagayam ti makaipaay kadagiti arap-haap ko ading ko. Dito'y kan nga agnaed manang. Kumpletuan tayo laang ti gamit tapno saan ka marigatan. Ay na, agyaman akmanan Ag-enjoy kan ag-relax ka matan manang. House blessing ti balay ni Auntie Biring ita. Di ka kadimapan? Saanan? Nakita ko matan na itabalay. Nagpintasan niya. Kompleto pa iti gamit na. Kinumpleto ni mami ti gamit na iti balay na. Ay, nakulan na ti gastos ni mami iti dayta. Sana balay, tanong matay ni Auntie Bering. Awanan ti dadu mga agnaed iti dayta abalay. Awan ba't anak na pangipatawidan na? Ay, wanan niya. Ay, sagay satan ton. Ano kaskasano? Kukwak ti balay ni mami. Kukwam mo ti balay ni Auntie Biring. Wala. Bakit dan nagpadpada? Di dan agbayag dito'y lubong. Awan ka di trabahom ita, Trina anak ko. Awan mami. Day off ko ita. Ala, sikapay nga rin ti makamu dito'y balaya. Papanan nyo ay Mapanak di ayan ni Antim Biring. Siguradong ikan namanan iti kwarta day takabsag na. Oh, apaya kasta ti panangkitam kanya. Ay kwa, awan mami. Ala, mapan kayo latan iti papanan nyo. Ijayak matlaangan ang mga aldaw. Agluto kanto iti kanan nyo ken ni Anton. Kumusta ka matan, manang? Agin enjoy ka kadimot laang iti baro abalay mo. Wen sa anak unay amarigatan, tado mo ti ginatang mong appliances ko. No kasapulam ti kwarta, itext nak manang. Wano saan mapan ka di tabalay, tapno saanan ang masapul nga trabaho ka. Dakkel ti na itulong mo kanya kiti. Panawon matan tapno subadak amin a sakripisyong kanya. Ay, naga sa taklauna ita si ka tinagbalin akabsat ko karidad. Uray siyak mo't amanang. Nagasatak ta tinulungan na kiti. Dakkel ti utang ko anaimbagan akam ken ka, manang Biring.